Monywa Peng Mipi in a Khangtu le Thilfirtu Pyusawṭhi nu Hruaitu telh in Pathum an Tlaih na Sakhan 10 Monywa Peng Dopu Pyusawṭhi Khua in SAC Ralkap Kutang nu Pathum chu mai nili a kan Tlaih na I AUG MOD ni angai mi phongning in bichai an salai tia area 721 PDF Monywa ni mai ni kwa a Sakhan an chwa an Tlaih mi na hi Khangkin u Pyusawṭhi Hruaitu Pyusawṭhi chiye nai nupi mi ti le thengwin nupi emyamun naw poileu na an se an Tlaih nak na mui chol chung a mipi in an khang na kong an fir na kong le Pyusawṭhi Hriamtlai chungkhar an si na kong chu an ma ti in an chimphuan Tayetchaung Peng Pedet Khua SAC Ralkap Sakhan KNLA Hruaimi Hriamtlaiphu ni an laak Janindari Ramchen Tayetchaung Peng Pedet Khua SAC Ralkap Sakhan chu KNLA Hruainak in Tolchung Hriamtlai tang diphu ni mainuriat zing lai a an laak I SAC Ralkap pakul leng anung in an Tlaih na tia thai ase mai ninga zing lai suimalam pasari in ka dau sham an thok I anili nak mai nuriat a Sakhan adi lak in an lak di hi ase SAC Ralkap pakul leng anung in an Tlaih na pau dau thlen nak thazang athon ngai nak Janindari Ramchen chung a avoi khat nak SAC Ralkap Sakhan an lak ase SAC Ralkap Sakhan an lak di nu a PDF ni toita sa te mi dau thlen nak la an sak I an lunglop nak an lang ter nak mi chol chu May District Battalion 1 ni an lang ter SAC lai ni chung lai in Raltuknak Vanlawng le Navy Jidat Ralkap ni timbo chung in Hriamngan ka in ambom na cha a Hruaimi a himnak a anjam na tia thai ase So Peng a SAC ni Raltuknak Vanlawng in bom Thlak Ruang a athimi pakul leng am Phan Monywa ram 10 So Peng aji papulun Khua phongki siang in chu SAC Ralkap ni Raltuknak Vanlawng in bom a Thlak Ruang a phongki pakhat tel in minung pakul Rrawng an thi tia tolchung mi sin in thai ase mai ni kwa jing lai suimalam lai kha Rrawng a Thayetchaung ni phongki siang in chu pawng zanga arit mi bom in a Thlak I makhatte a akang di I achiam di tia thai ase lam lai kong meeting an to leu a Thayetchaung ni bom a Thlak hi ase I meeting atwa tu minung pakul Rrawng an thi I somthum leng ni hliam an twar athimi na ruak hi akang di cha a ho an si chong thai aselo minung pazai zat an thi ti mi adik clear zong thai kho aselo tia Hruaimi pakhat ni achim SAC ni bom a Thlak lan a hin aji pampalun Khua lai hi form lai an phet di I Khangtu Shambun SAC ni drong in thong hlat lai nak an to tia thai ase